Dobrodošli, dame i gospodo, još jedan podsjetnik na nešto šta je suštinska univerzalna istina, ali mi kroz naš osobni imamo tendenciju da to uporno u ključnim trenucima zaboravljamo. Radi se o razdobljima i momentima kad upadnemo u energetski i emocionalno nisko stanje, u smislu kad nas nešto muči, kad nas uhvate, zapravo kad u sebi stvorimo neugodne emocije, kad nam je teško. U bilo kojem smislu. To može biti paralelno s nekom situacijom koja se zbiva ili jednostavno kao neovisno nekakvo mračno stanje bivanja u nama. Dakle, u tim trenucima ono što naš osobni ima tendenciju je da stvara slike, stvara ideje, stvara zaključke o tome kakve stvari jesu, kakav naš život je, kakve su okolnosti, kakvi su drugi ljudi, kakvi smo mi sami. I imamo tendenciju da u te ideje čvrsto u tom trenu povjerujemo. U tom trenu se čini da je to nešto što se čini grozno, da je to sama stvarnost, da je to tamo vani, da je to neupitno, da to nema veze s našim mislima. Međutim, ono što je stvarno se dešava je da naše misli u tom trenu rezoniraju na određenoj frekvenciji i kroz taj filter mi stvaramo svoju trenutnu verziju stvarnosti. Znači, projiciramo svoje raspoloženja, svoje misli na ono što nam se čini kao vanjski svijet, naš život, situacije, drugi ljudi ili mi sami. I u onoj mjeri u kojoj zapravo upadnemo u neko neugodno stanje, u toj mjeri se udaljavamo od same istine o tome kakve stvari jesu. Jer čim je tanji filter misli, osobnih misli, tim jasnije vidimo svijet, život i postojanje. I u principu u toj mjeri vidimo da je to jedna veličanstvena, nevjerojatna stvar i osjećamo se dubinski dobro u vezi sa stvarnošću i sa egzistencijom. Ako se osjećamo u bilo kojem smislu loše, to znači da smo u toj mjeri sliku stvarnosti stvorili kroz osobne misli. Pa podsjetnik je ovo, da jednostavno kad upadnete u nisko stanje, nisko svoje vlastito unutarnje stanje, da se sjetite da sve što u tom trenu vam se čini da je nekako, da je to iluzija, da u toj mjeri stvara laž u koju ste vi povjerovali, a da je istina nešto drugo što u tom trenu ne vidite. I samim tim da ne dajete nikakvu važnost i nikakvu stvarnost iluziji koju u tom trenu stvarate. Da se sjetite da je to samo iluzija, samo nešto privremeno, nešto nestvarno, da će proći i da sve što se čini u tom trenu nije kako se čini. Naravno, to ponekad može biti triki zato što je jako lukav i napravit će stvarnost da se čini, to jest tu verziju stvarnosti da se čini jako stvarna. Međutim, ako vam to negdje ostane u pozadini, činjenica da čim ste niže sami sa sobom, da nemate šta zaključivati, odlučivati ili stvarati slike ili vjerovati u to šta u tom trenu doživljavate. Jednostavno pustite to za neki drugi trenutak. Eto, nek vam to ostane negdje u pozadini i vidite sljedeći put, shvatite to kao neki barometar, jednostavno koliko na jednu stranu ste utonuli u vlastite osobne misli i osjećate se loše, u toj mjeri je vaša trenutna stvarnost dalje od nekakve same stvarnosti, od istine, ili čim se osjećate istinski, dubinski bolje, to znači da vidite stvari bliskije onome kakve stvarno jesu.
Eto, nek vam ovo pomogne kad vam treba. Uživajte i vidimo se okolo. Pozdrav.